ganti nói gitu. Ya ganti ulah sarobana tuh. Cái gì? Nó có gì không có hiểu? No sarobana no. Ya Robbana. Yes. Giá rố bành à? Yes. Giá hay là dớ? Ya. Giá rô bành à đúng không? Yes. Từ Ya từ đợi chút. Robbana. No Ya. sarobana no. Aku là giá hả? Ya Robbana. Giá rô bành à? Yes. Giá rô bành à? السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا ya Robbana gitu. Ma'asalam fi amani syaikhona Allahu Rabbi hamuro biruhina syarobana. Ya Ya. udah syarub tak udah eta ya Robbana itu sok. Giá robana. Yes sok gitu nih. Ma'asalam fi amani syaikhona Allahu Rabbi ya robana. Robbana Salah hả? Robbana launan Pak. Launan. Delay. Delay. Ma'asalama fi amani syaikhona Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Robbana gitu. Ma'asalam fi amani syaikhona Allahu Rabbi hamuro biruhina ya Robbana. Entah gitu, mana? Apa gitu? Gitu lah sarobana. Ủa, aku nyanyi là giá hả? No sa, yes, no sa. Ya Robbana itu. Giá Robbana. Yes, ya Robbana tak gitu, tak. Hina giá Robbana. Ya Robbana. Sanut. Bangun. Papa. Rukun sholat 17. Sok bisa rukun salat? Bisa loh. Tunggu nha. Sok. Rukun. Melody, chứ aku lupa melody rồi. Kamu Sok. coba deh. Rukun. Anh tak apa laguna? Rukun sholat đúng không? Tak apa. Hả? No apa? Sanut no apa là cái gì vậy má? Adek mana euy. Lain apa lain rukun salat apalnya. Jadi mana teh yang nanti berkembang lamun dina nanti dina usaha. Mana teh nanti berkembang. Timimiti wau jeung aing terus mana bisa solawatan. Solawat ku mana eta apa gitu timimiti. Naon? Abe salawat geus mulai rada arapa terus ayeuna nyahokeun naon rukun-rukun salat panya di takbiratul ihram neukeun ka salamnya benar tiniat takbiratul salam tak kitu. Diuli ngan hiji minus mana teh hiji Tuyệt vời luôn đúng không? 10 điểm. hiji minus mana teh Tuyệt vời luôn quá, 10 điểm rồi. Good job, amazing, good job, masya Allah luôn đúng không? lain kinoi no good one No good one apa? yang apal No good apa? yang apal Kan Islam mana teh eta tapi pelan-pelan estetik-estetiknya minimal orang teh mempelajari heula. Jadi Islam itu seperti apa terus dan segala rupinanya Belum hả? Belum login hả? Aku tahu. Aku tahu mà, tidak apa-apa. Aku pintar mà. No good satu hả? Pinter apal. Thì login na Asadu satu. Eta. Kayak eta mangke noy. Karena memasuk Islam itu harus dengan hati kinoy, ya. Yes. Hurt kinoy untuk login to Islam, yes. Yes, no, paksa no. Yes. No. Karena Islam itu rahmatan lil alamin gitu. Alamin gitu. Gitu. Kayak teman-teman nanti karena perjalanan waktu insya Allah ulang badi didoakan aku para ABS dan juga teman-teman. Biết amin luôn. Gitu. Masya Allah luôn. Ya Allah tuh.
Nói gì những cái mày nói. Ira ada ke Indonesia tuh, Ira ada ke Indonesia. Belum, tunggu. Tadi Ira. Ira, quen hả? Quen. Thì quen đi, Ira là kì. Ira tuh quen Indonesia. Thì aku kamu mà ngomong là Ira, aku là ganti. Sabah. Siap maaf. Yuk. Naon? Tunggu, Kiris, tunggu. Thì Sanut với Mei go Medit đi. Hả? Sanut với Mei. Tomorrow. Sanut married Meme tomorrow. Yes. Tomorrow. January. Really? Yes, really. Chị bỏ hòn hạ đầm độ xa nha. Dalam dosa. Tomorrow. Yes, January. Trước thì Sanut tunggu aku tomorrow datang nha. Đúng không? Kenapa kalau dosa sama nih? Dosa aku tahu kamu ngomongnya Sanut. Nè, aku là lúc trước á là aku tidak nhưng mà di sini là aku pinter rồi, pinter bahasa Indonesia rồi, mà kamu ngomong là aku ý rồi nha. Awas. Awas itu awas. Oh, kamu tahu awas? Ya, pada tuh yang ngurang dia. Good. Liar mana mah? Apa nih yang ngurang? Apa? Kenapa hawa? Liar. Apa lias apa? Wah, anh dikawinkan jeung si ieu maneh. Sanut, aku mà data Indonesia là coffee nha. Sanut Kinoy go coffee nha. Kopi. Go Yes. nhưng mà Mei nữa nha. Yes. Ok chứ Tida Kinoy Sanut Dua no good. Yes, nice. Này. My and my heart. My hurt what the hell? Sudah rồi đấy Sanut. Sudah rồi. My hurt apa? Ok, aku tahu rồi. My hurt. Hurt, Aisyah hate hurt. Aku tahu. Lain hus. Hus mah kuda, has. Eta kuda. Ieu mah hurt. My head. Apa? Mulai. Hearat. Apa hearat? Hatiku itu mana? Hatiku. Tahu. Thì my love. Apa? Nah mah này ngobrol sama Gija. Nhiều cái mệt mỏi thiệt luôn á nha. Cái gì nữa hả? Bị gì vậy? Ê, Ngobrol dengan siapa sama Gija kan? Tidak. Ya. Allah. Ya Allah. Jangan. aku tidak tahu. Main gak apa kamu? Allah. What? Allah. Hah? Can start invite again, yes? Ok. Bye bye. Assalamualaikum. Salam.